Te kaumārima ngā wāhi tapu o te iwi, he pūtea hoki e 8.5 miliona tāra te uara. Ka whakawhiwhia kia Ngāti Hei iwi o Te Arawa ki roto o Parehauraki i te whakatutukihanga o tā rātou tono raupatu. Tahi rau, 84 tau a Ngāti Hei e noho pārūrenga ana ki ngā mahi hao a te Crouna ki roto i te rohe o Parehauraki. Hoi anō rā, i te ahua tai a kakarerua ngā mema pāremata i Nāpō. Ia rātou e whakatakoto kōrero ana i te pānuitanga tuarua o te pire whakataunga a Ngāti Hei. Mr Speaker, I stand here me te taimaha o taku ngākau i te pānui i tēnei pire. Me te iti o te pūtea, 8 miliona tāra, te nui, ko te hara nui ki runga i ngā pokowhiwhi o te kāwanatanga. We know and acknowledge that it doesn't go the full way to giving back all the land that was lost. It's a choice between nothing and something. You always take something. Ko Ngāti Hei te tahi iwi i tata te ngaro, i roto i te huringa o te wā, te whakaekenga mai o ngai Pākehā ki Aotearoa. Koe niwi ki tōria, he aha taku he. Kua ngaro haere te whenua, ngā uri, tō kautau reo Kamehameha, tō kautau whenua. I nā te roa o te ara, kua takahia e te iwi kia tai ki te whakatutukihanga o tā rātou tono raupatu. No te taurua mano mā whitu, ka noho whakataute etahi o ngā kaumātua, me etahi o ngā uri o Ngāti Hei ki whenua kite, ara kia kaua e hokona e ngā whairawa o tā wāhi. Nā wai rā, ka tangohia e Landcorp i te mākete hokohoko.